Hoijak Koktwma Manjak Tongmani Haikhe nam Bitarban Amchaini Chaya Lamatwikhe Phainai Khoroksa Bangladeshi na arrest Khlaikha West Agartala Thanani police. Srangsalo a Bangladeshi na Dorbar Nogo Tisakha police. Patimungti Koktwmani bisingtwi Saimankha Hoijak Koktwma Sokpaijak Tongmani Haikhe West Agartala Thanani police Rajakhor Agulini Bitarban Amchaini Chaitogui Naitungmungo Ongkhori Khoroksa Bangladeshi na arrest Khlaikha hanai. Aboni yagulo police kok simpini gei Saimankha a Bangladeshi ni mung Nazirbuya hanai. Tongkhor Bangladesh ni Brahmanbari Amchai hanai. Yangtei khaksa faisingke Srangsalo a Bangladesh na Dorbar Nogo Tisakha West Thanani police. Patimungti Chaitogui Naitungmungo Ongkhor Jaktabu police. Rajakhor Agulini Simi Koktwma Chini Khorang.